Ayo tuh nya, barang dahareun. Mana betul perjasa, cendarang ti kemari. Ih, alhamdulillah mana kerupuk. Itu saja penting-penting. Apa jang? Ayah pemulung tuh jarep. Mana ayah pemulung penting-penting gitu, coba ngang dulu. Belah mana sih? Tuh kali itu. Tong, kenalan penting-penting di dia. Emang kunaon? Kan saya nyolot ke aing. Kan aing nanya doang meureun. Kumacak aing, hidup aing. Ente, aing mah nanya penting-penting. Ya kenalan di dia, korek-korek tong sampah. Atau aing cendahar ti kemari. Terus aina, saya buka duit teh. Amun teu buka duit, aing dibere ya aina ya. Udah pada dibelah duit sih aing. Sia kagabak aing ngaremekeun aing. Bi, cokot dompet aing Bi di kamar Bi. Ya bos. Di bos dompetnya. Sia kagabak aing ngaremekeun aing. Ini gila emang gopean. Geus mah dompetna butut, duit koinan. Heueuh nya duit nage tinggal koinan doang ya aing can nyokot di ATM duit nage. Saya buka kiris teh kiris. Ayolah, kiris doang mah. Di gila aing pemulung boga HP. Cenah pemulung kumaha? Tapi iyalah, aing mah pemulung modern. Yo, kiris aing yo. Ya, ku aing scan. Ya, tah, geus tah, transfer tah. Ih, nya, hatur nuhun atuh. Ah, ieu mah transferan geus meunang. Wayahna be balik. Wang, goodbye. Oi, sia.